Tunlayat chuan LGBT an tih mai lesbian, gay, bisexual le transgender tih hi thil thar ani tawh lo. Mizoten nei in ang in kop kan tih mai ang hi kan society a po a hluai sawt hle a. Science lama chang chuan heng LGBT te hi a thei ani tipol anom rualin mi thenkhat ero chuan herwang shim ni ten an ngaya. Pathianin mihring hi mipa a le hmeichhia a asiam tih Bible a kan hmu boka. Chuti rual chuan milar tak fa te zinga po mani an pui kopching an nual maya. Chung ho chu tun kan video a kan lo tar lang don ani. Pakhat na Zion Wade. Basketball lam tuitan chuan Dwayne Wade hi kan shideu for ome professional basketball player ania. Masila afapa Zion hi chuan apa a chhun lo mel hle. Zion nu le pa hi Dwayne Wade le Gabriel Union te ania. Anni hi LGBT community support MM2 ti anni. An interview le show ne ina shanga po an soina sa chingkhop maya. Hetia an fapa gay alo ni tamai po hi an lomzok ang hle a. Zion hi gaya a in le nu hian aming po zaya ti in an thak saka. Mipa a run piang ma ni se adu zong ero meiche thil hlir ani thunga. Zaya hian kumson pani ani in anu le pa te bula meichhia anga adu thu le a gender a thak du thu a shila anu le pa te chuan an shethiam hle ni in alang adu dan taka nung turin le hlim taka a chu an du per thu an shila tuna chuan han en mei po in mipa ani ti a hria to ho lo. Patni na Lily Rose Depp. Lemchan thiam ming thang tak Johnny Depp hi shelo kan kher love. Afanu Lily Rose Depp po hi apa nung zuin lemchan le modeling lama po a hlotling chho hle a. Ama ero chu bisexual anti mai ang hi ani a. Ama hi lano pang hle ma se fashion le cinema lama ero athiam na asang hle thunga. Ama ngei po hian a straight lo thu chu a shechiang hle ani. Apa Johnny Depp ngei po chuan afanu chungchang an zona a soin atan chuan thil thar ani lo thu le afanu chuan tu po kopse apum pui thlap thu a soi to bok. Lily hi mipa le meichhia kop ve theyang hi ania. Mani lok po khan meiche dang nena in ngai zong ni tak taka an lai thalak mu tur nual maya. A fans le followers chen khatte chuan makan ti hlom khop mai. Chuti rualin mitam takin an support hle thung. Pathumna EJ Johnson. NBA player bon le lar tak Magic Johnson pon afapa EJ Johnson chungchanga soina a. Afapa EJ hian kumsum ni pali ani khan anu le pa te na gay ani ain puan thu asoya. Annu pa angun taka anin ngei tua hnuwa. An papa chu ani na ang angin an pomti an shilta ani. Johnson chuan fate hlim na hi apoimo pera engdin huna po ding se chataka lo choi zel hi kan hna ani ti in asoi. Anu puipon an fapa chu chan tlat thu asoya. Tuna po chung ko hlim tak an lani zui zel ani. Lina Elliot. Elliot Polina Sumner hi musician, actor le electronic music producer ania. Ani hi musician le actor lar tak Sting le Judy Styler te fanutwat lai ani. Elliot hian atet lai chang to in mipa le meichhia anga in clear shan na hi adu lo chin hle a. Chuwang chuan tuna po mipa anga chhiartel ani der to. Amel tha in anu te pon nu taka tir an hantum chin takna a. An fanula a heti tlat puk sinen. Ama support lo chu ti ngai na dang a lo ani. Siya danin a gender chungchang hi chu anu le pa le a chian te pon an siat na arei to a. Ama ain pe hun le ani na ang taka alan chwa hun chu an ngaka. Ti chuan Elliot hian aron puitlin deuh nu khan ani da dik tak chu aron pho chhuak ta ani. Anu le pa ti tan po soi to angin thil thar ani lova. Chuwang chuan an fanu fapa lo ni ta zok hi full support an pita ani. Pangana Samuel Joseph Moses. Sex and the City changa Shadlar. Cynthia Nixon pon
transgender fa nei chungchang hi alo sui na sa chin khop mai afanu samanthai ni chin kha tuna chuan afapa samuela ani to a Cynthia in asia tir chuan enkol dan tura aril ru ha ve chin khop maya transgender fa nei ten an fa te engtin nge an enkol ti te chu a chiar na sa chin hle bok atira hu phur viang ma se an nu fa chuan anin shithiamin tuna phei chuan afapa chu chuang hle a mani lokpon a Instagram post a afapa chu aronin ti thei pui hle parukna Kelly Osbourne hi television star le entertainer lar tak Sharon Osbourne ni fanu ania Sharon hi mani fa te chan pina mani mai baka LGTB community support bok ama ngei po hian meichia ai chin thu walang takin alo soi pho to china ma se pasal nei to ania wangin atilang vak ngai lem lo he wang po hi aniang Kelly bisexual alo ni ta po hi a joy om chakhop maya Kelly hian angai zong duang asoina apo mipa emo meichia akop ve thei thu asoya atan chuan mangai na hi gendera a in ngatlova mipa po ni se meichia po ni se anin kara mangai na a phot chuan chu atana poimo per ati ani pasari na Mary Ginny America Vice President Loni Tochin Dick Ginny fanu Mary Ginny hi lesbian meichia pui ve ngai zong chin ang kha ania apa hian fanu hi duatin achan hle a angai dana chuan mi zong hian kan du zong tu po mangai theina dan kan nei ani ati Dick hi Vice President hunrei vak local ta a gay community chungsa nga soyawanga an soisel ron kha ania adu dana chuan mi pa le mi pa aniemo meichia po ni se anin nei du ani phot chuan remti ni se anu zela po anduang anga an omzel phalsak ni ro se ti hi ani achan chu tan chuan zelen na dik takani afanu chungchang po engma thu boy lovin asoi mia mai china Mary pon heti khopa apai na joy cha hi alom zia asoi to bok pariatna Miley Cyrus Chalai te du ron zai thiam le lemchan thiam Miley Cyrus po hi helis tikim tu hi ani vetlat ama hi shachau angin Billy Ray Cyrus fanu ani a kumsang ni le sompanga khan Miley hian pansexual ani thu asoya pansexual chu bisexual nen hian ain ang deuh renga mi tu po a meya pa thlenga kumvek thei kan tiang kha ani anuna hian mi shang alo du chin to thu asoya gendera aboy lo thu asoi bok apma pon Miley le Caitlyn Carter te in ngei zon thu thang siam to a atnu loka ti chiangin Miley pa Billy pon afanu du dana za sakle ni inalang Billy chuan midang gender chu aza sak zia le hetia midang ni na lo huat sak hi thil chalo tak ani alo ti to bok pakwana Ireland Baldwin American actor larle mingthang Alec Baldwin afanu Ireland hi model le actress amel chat wanga lar ania mani lok khan Ireland hian a Twitter account ajangin angai zong chungchang le amidu zong chungchang aron pho chhuaka mi makti a hlo hle Ireland hi meiche rapper Angel Hayes nen anin zui chin ni asia tania tuna angai zong ero mipa musical artist Corey Harper ani thung ama ngei pon bisexual woman ti in ain soi china apa po in afanu du thlanna engpo chu cha ati thu asoya apa hian afanu hi angai tua le lutuk chin zia soi fowa chuti ruale ro chuan adu thlanna ero aza sak chin zia soi bok somna eta mizomi puite singa Jackie Chan shelo chu kanwang via wang ti turani ama hi actor lar ber polani ti chu hairwal ani lo chuti rualin afanu eta ero lesbian ani tlat afanu eta hian social media po lesbian ani thu hi voitam tak alo soi chuak to a mase ama a kan soi to te anglo takin pompui alani velo thung Jackie Chan po hian afanu le a gender chungchang a soina sha tur omlova
eta eroin mei chedang vek nupuya nei atumbur thung eta hian a chungten an support lo zia soin ina chang an no chhuwa hial thu te po sha tur om nok pok heti khopa anu le paten an du lo zia an lan tir chungpon in thlak atumia lo ni in alang ole khati song khan le phot sela an faten in thlak danglam an duna an support hinge support lo hi cha iti jok ti te comment section lama lo soyula thungai nom le bengwar thak tak tak kan lo ti chuak selanga chumi tur tan chuan khongai takin kan channel hi min lo subscribe turin ken ngena cheu